Test ljudi, evo nas ponovno u Pi Gaming Joker. Danas je Patrik bolesno i dao mene je ovo mobitel da može snimat. Nismo snimao dugo, oprosti. Ne ide baš to. I danas igram Fiku. A baš je dobar cilj. Nije, pa dobro. Nije chemistry. Baš je dobar. I play. Protiv Reala. Je to Dante? Nisam siguran. Prosti. Lako je igrat. I pobjediti. Kako dobro ide. What? What? Meni ne ide. Offside, stvarno. Hajde. Ako čujete nešto, dobro. To je bilo sestra i tata. Wow. Higuain! Nije pucao baš tako.换性共杠互哈异共杠，这叫već protiv Real. Ajde. Majko moja Miličica. Ček samo da radim to. I trči. Doda neko tamo, nema pojma ko je. Bartales. I Mele Higuain. Opra. Gol. Va? Vänta. Vet du vad jag gör? Okej. Patrik sa att jag skulle göra det. Han är straight uppe. Adå. Den här though maybe. Aj det då. Putsa. Putsa budala. Putsa budala. To samo putsa budala. Putsa budala. Da to je putsa budala. Emil. Trče ko pucala i puca ko budala. Higuain. Zabio je gol. Jag ska göra det sen, Lia. Efter det här. Oh my freaking god. Oh, när vi rymde ut. Och så står ju offside.
doda. Sad ćemo staviti količina. I ja sam rekao da nećemo staviti količina. Kakav... Gledaj sam u kameru kako ide. Modrić. Imam ponose što Modrić ima 7-7. Ocjena, ali to je samo na easy. Šta? I doda, i trči, i doda... I trči, doda, i trči, i zabi, i nije zabio. i doda, i trči. A stvarno li ja? I nije zabio. I tako dalje. I tako dalje. I Doda, i trči. I doda, i trči. I zabi gol. Da, kako sam zabio gol. Ne znam. I doda, i trči. I doda, i trči. I doda, i trči. I trči, Sad i je... doda. Ti si dosadan. I doda, i vredi dosadan. I doda, A i stvarno? I trči, i vredi dosadan. Wow, Lija. I puca. I je zabi... Ne, stativa. Stativa sam rekao se jedan. Rekao sam stativa. Ti si rekao sta pivo. Pivo. Imam malčicu još. I Hummels. I Laga Kamp. I Hummels. Lagukan, i Hummels. I Ivar, i Lija, i Patrik. I Goto. I D- sve ljudi. I A dobro, pobjedio sam. Koliko? 3-0. Sad sam vidjela. 2 golova. Eho. aha, dohvat je. Dobro onda. Ja ne gora. I mi se vidimo u sljedeći epizod. Pozdrav!